nibaze mu masabiri tuzogwana ntizovyaheze ubu harageze yuko ata munyamahanga azosubira kuduhonyanga ivyo bariko baragira bamenye ko tubizi aho babucura twari munsi y'urujo ivyo baduhenze biramaze abarundi bahenzwe ntibagende abarundi b'umutima twubaka igihugu cacu none hajya ko batwigisha ngo nyene n'abanyarwanda tugiye kugwana nabo baca baduhenda batubarira batubwira yuko nyene abanyarwanda batazi kugwana batazi ingwano baca batwereka nyene uburyo tuzozikenyura bakaca batubwira ewe hari kwa turi kumwe nyene n'abantu bavuga Kinyarwanda bakizi neza babandi bo muri Redita bo muri Ntuzenye bo muri FDLR bakaca batubarira batubwira yuko nyene abanyarwanda atamigwano bazi hewe natwe nyene imyitozo baraduha amasomo baraduha buri kimwe cyose baraduha ariko ndakubarire nani umviriza ndakubarira guhera hajya abonagana kuzamuka ntura za teni za kibumba aho ngaho kuzamuka ewana gufata nyene hajya za kamanza gufata hajya za Masisi ukomeza hajya za Sake Sakurazi nyene twarahatinzeho gatoyi uraza umurundi wahashiriye hajya yo baba ndayishimiye umugomo uragatsindwa na Nyagasani ndayishimiye yaciye nyene adutererana atubarira ati bajya nyene ati bajya nuko bamena umutwe twagiye tuzi yuko nyene abo bagwanyi tugiye kugwana nabo badashoboye ariko baciye batwereka nyene kari za sarambwe yewe baba we urazizi ngene iyo zofatishije nyene zorumitse zirungika abasirikare umubare uzwi hajya imbere nyuma yazo haba hari izindi barungitse zariyambushe nyene ucabata zimwe uzi yuko nyene ziheze zirakuvumbuka nabaje zikagucabata zikakwenga umviriza ndakubarira umuntu hubwo niba baca bavuga ko ari abanyarwanda hewe ntibazokuba barota gutera u Rwanda nukuri ntibazokuba batera u Rwanda nukuri hajya batweretse isomo nta muntu n'ubu ndabigenda ndabisubiremo nta muntu azoza kugwana afise amakamyo 230 ariko arava i Dar es Salaam ariko arava muri Kenya azoja ku rugamba akubitiza agatima kwayo makamyo yiwe n'ivyo bintu byo biriko birava yaca yiruka burya ngaho Kongo niko bimeze ivyo nyame mutari mubiye nama nabivuze n'umuntu agenda bisubiremo icyatumye abasoda kuri mu butu babaka igihugu abariko barabagwanya bagiriye mu mafere icyatumye abasoda kuri Havyarimana babaka igihugu babigiriye mu mafere abantu bose usanga bibiri mu mafere ibintu by'igihugu ntibabibazwa n'ubu ndabisubiyemo ndazi ko ivyo bintu hari abantu bari munzi gutabihurizako bakabandanya baje mu bintu by'amafere baja kudandaza baja mu bintu byakabako karekare nagenda babwire n'ababuno munsi badutwara bazogira ibibazo nibemere batumike umukanda batubike uwavubi bakore ivy'amategeko bategekaniriza mugabo bave mu rudandazwa ukuntu perezida yasenga iminota 20 umugore we akaba umuvugishwa perezida akaba umusomyi ijambo ry'Imana abana ba perezida bakaba baririmbyi bakatwara igihugu
mugabo uwo mvuze ni Petero Pierre Nkurunziza na Denise Bucumi Nkurunziza. Kuki igihugu cyaguye mu maboko ya Evariste Ndayishimiye? Kubera iki gihugu cyisanze mu kaga no mu bibazo byo kubura igitoro, byo kubura inshuti, byo ndetse na perezida agapfa. Igihugu cy'u Burundi ni ikihe cyaha cyakoze? Ni irihe kosa Uburundi bwakoze? Ni ukuhe gucumura kwabayeho mu Burundi? Noneho Samuragwa agahita aba Ndayishimiye Evariste. Ndayishimiye Evariste niwe hisaba Samuragwa. Ibi bintu nuza kubyihweza nakayobera abahinga, nakamaramaza, navuga ngo nagahomeramo. Ubundi mu busanzwe ntabwo tugiriwe ubu. Isiraheli yarasengaga, Imana igakoresha amavubi karwana. Isiraheli yarasengaga, Uwiteka agakoresha inzuki, agakoresha ibihugu. Uwiteka ntiyatsinze ibihugu bitagira umubare. Uyu munsi wa none kubera iki ingabo z'u Burundi zigeze muri Kongo zigatsindwa? Kubera iki ingabo z'u Burundi zigeze muri Kongo zigatsindwa? Ariho havuye intambara yashyamiranyije Evariste Ndayishimiye Prime Niyongabo. Ni ukuvuga ngo izi ntambara ziturutse kudahuza. Prime Niyongabo ntashaka ko ingabo zisubira muri Kongo koko we ari kureba kure. Prime Niyongabo asa n'uwarushije ubwenge perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Sasa niba yamurushije ubwenge yabumurushije. Ni ukuvuga ngo uyu rero Evariste Ndayishimiye we ashaka kuriha ideni rya Tshisekedi Chilombo akamuvamo umwenda w'amahera bafashe. Noneho Prime Niyongabo ibyo byo we ntibimureba, ari gutakaza abasirikare benshi kandi n'igihugu kiri guseba kandi no ku rugamba ntabwo biri kugenda neza. Niho hadutse intambara hagati yabo ko ari babiri, haza umwijyane, haza akaga, haza amakuba biturutse kudahuza kwa minisitiri w'ingabo mu Burundi na perezida. Mwabonye ko bamwe arabafunga undi akabafungura, ntabwo bagihuriza. Kandi abasirikare benshi bari mu mwidogo n'umwidodombo wuko abayobozi babo bababeshya, kandi abayobozi babo kubabeshya oya yihorera. Sorry gatoya. Ni ukuvuga ngo kuba indongozi cyangwa abayobozi bashobora kujijisha abenegihugu, abasoda, bikateza akaga n'akajagari nk'aka ngaka mu gisoda. Kuko isi yose niba inyeshyamba zitsinda Uburundi, ubundi ntibibaho. Nanjye rero nibyo nibazaga, igihugu gifata amasengesho buri wa kane, perezida akikorera umusaraba, perezida agatanga itongo Yesu yubakamo, perezida agatanga amashikanwa ahagije, perezida agakora amasengesho ahagije. Harya CNDD-FDD isenga Imana, isenga abayari. Mwumvise ko neva yivugira ngo Imana dusenga, ngo u Rwanda rugira amahirwe narwo ruba ariyo Mana rusenga, bitabaye ibyo rurarimbuka u Rwanda. Aho rero umuntu akibaza, Imana y'Abarundi tubona nyine hano muri kamera, muri aya masikirine yanyu, ibyo mwagiye mubona, ibyo mwagiye mwumva, ibyagiye biba, nk'uko tunabashyiriramo yenda amajwi y'ibikorwa bitandukanye. Ariko nubwo bamwe barabizi neza ko CNDD-FDD ugiye kurahira ni Bibiliya, buri kimwe cyose ni Bibiliya. Mu Burundi Imana yubahwe, na Yesu yubahwe, Mwuka Wera yubahwe. Habura iki rero ngo Imana igwishe imvura y'umugisha? Habura iki ngo Imana ikorane na CNDD-FDD? None kubwo urahita ubona impamvu nge mpanura Imana ikaba yarampaye umuhamagara ikambwira ngo genda wimikunimo. Nuko Imana itahagararanye nabo ngo ihagurukane nabo, ahubwo barasenze. Sumbaze niba hasenga umutima cyangwa hasenga umubiri, ariko Imana ntiyigeze yemera gukorana nabo. Ni ukuvuga Samuragwa Evariste Ndayishimiye, Samuragwa Pierre Nkurunziza, uyu muhisi uri kurebamo hariya mu gikorane cyo kubifuriza Noel, mboneho nanjye kubifuriza
Noheli nziza ku bayihimbaza n'abayemera. Hama mu by'ukuri umurage yahawe n'irage yahawe, aho kugira ngo akora ibyiza cyangwa se arivugurure cyangwa se aribungabunge, ahubwo byasenyutse kuruta uko byari bimeze. Uriya Pierre Nkurunziza yaragerageje, ariko Evariste Ndayishimiye ni ukuri byaramujabutse. Twere guhendana na analize zanjye ni kiganiro navuga ngo turi kuyaga, ariko ngendeye ku byo umuhisi yagezeho cyangwa yabagejejeho cyangwa yakoze, Evariste Ndayishimiye nta na rimwe, ahubwo n'ijoro rimwe yarikuyeho na zera yikuraho. Ngira ngo ubu ngubu byarunyutse rwose rwose rwose. Ya rero aba barundi muri kubona bari kubyina umunezero bafite, ibyishimo bafite, nuko bavuga ngo ihanga ry'Imana, twebwe dufite perezida ukijijwe igihugu cyacu, twemera Imana, twemera Yesu, twemera Mwuka Wera. Ibaze aho perezida yemera Roho Mutagatifu cyangwa Mwemu Yera cyangwa Mwuka Wera cyangwa imbaraga y'Imana, umugore wakaba umuhanuzi, mugabe igihugu kikagwa mu manga nk'iyi cyaguyemo. Uribaza buriya nubwo abasenga bahura n'ibigeragezo, mugabo signification y'ibyo bintu kugitora byagorana. Uyu munsi wa none navuga ngo Sebarundi na Nkurunziza baratandukanye kure. Icyakora Sebarundi uyu Ndayishimiye, kuko hari abambajije bambaza ibya Pierre Nkurunziza, bambaza ibya Sebarundi. Abo bantu baratandukanye rwose. Nimubona niva ahetse umusaraba akikorera umusaraba, biriya bintu ntabwo bayiyoberanya, ntibimubamo. Kuriya deba vanga ibintu ahubagurika. Wumvise ko avuga ati amasaha 2 intambara irabiheze. Mugabo simba niba yaratekereje, niba yararebye simbizi, ariko yabitangaje kuriya. Mpamya ko ari uguhubuka rero. Nta muntu avuga ngo amasaha 2 intambara irabiheze. Bimeze nka hamwe navuga ngo Zelensky na Putin bigeze bavuga ngo 2008 Kigarama umwaka wa 3 uriye waduha impamba y'urugendo, twakiriye iby'ijuru, twaje kuvoma. Hano urumva ko yarari gusenga, dutashe twujuje ibivomesho byacu, imitima yacu. Watunejereje, waduha umutekano n'impore aha mu ntara Gitega, ngaha muri komini Taba, ko n'umusozi wa Gihamagara watugiriye neza. Twazindukanye nawe, twazindukiye muri wewe no majambo yawe. Turi gusoza no munsi turi muri we nawe ukamuri twebwe. Watugiriye neza, wakoze mu Imana yacu. Turagushimira abakozi b'Imana baturungikiye, ukuntu bakoresheje barongo ntumwe yawe yera. Turagushimira umukozi w'Imana Rojas yavuye mu gihugu cy'Amerika ku butumwa murungikanye. Turamugushimiye cyane umuryango we wose. Turagushimiye Imana yacu bw'umukozi w'Imana Bendera wo muri Tanzania, imikuru bakayiheba bakaza kwifatanya na. Urumva rero iri ni isengesho navuga ngo Pierre Nkurunziza yarari gusenga, kuba igihugu gifite perezida ukijijwe kikagira mama perezida ukijijwe. Ubundi bisobanuye iki? Ubundi bivuze iki? Bene data shuti z'umusaraba, hano niba mutaranyazwe simamya neza ko Burundi butibwe. Hari uwabushimuse, hari uwabugambaniye, Sekibi dayimoni yararitse. Ubundi mu busanzwe tubaye dufite perezida ukijijwe, dufite perezida wubaha Imana, dufite perezida usenga, ubundi Bibiliya iravuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Niba Yesu ari mu ruhande rwacu, shetani yava. Ntabwo rero muzantahuze, nanjye nyine mwarabimbabije, nanjye ndabibabajije. Iri ni isengesho perezida ari gusenga n'ubara. Ya gushwana rero kwa Prime niyo ngabo, ndetse na perezida w'u Burundi bikurura gucakamo kabiri kw'igisoda.
biha icyuho ma 20 biha icyuho abanzi b'u Burundi. Kandi no mu ruhando mpuzamahanga birasa naho bibahaye ishusho mbi cyangwa se ibara. Katuvuge ngo ibara riraguye, katuvuge ngo kuko intambara ya Prime Niyongabo egare kudeta, egare ko Sebarundi aragerageza uburyo asohora Prime ariko ntibiri bukunde. Prime nawe ahagaze bwuma, umuntu wese muri kote yari kwiyubaka arimo ariyubaka. Rero nuko umuntu akavuga ngo none se CNDD-FDD amasengesho izasenga itasenze tugendeye kuri ayo amasengesho CNDD-FDD isigaranye gusenga nayahe ngo Imana yirokore ntayo. Denise Bucumu usenga nawe mubona ko ibintu byabo bagenda bamwegeza inyuma babimukuramo. Kandi amasengesho ya Denise Bucumu yabagiriye umumaro n'iyi myaka mumaze 25 nuko ari uyu mugore wasenze. Ubundi Imana iba yarabirukanye kera, bayarabirukanye kera. Sasa rero mbwira umuntu ukurikiye Imbabazi TV 3 CNDD-FDD ari amasengesho yasenze mu buryo bugaragarira amaso y'umubiri. Hari abigira mu bapfumu, hari abizera kiranka, hari abakoresha siyase. Ibyo bintu byose byegeranyirijwe mu gatebo kamwe. Imana yabihinduyemo kwimikundi Dawidi, hamuye perezida we yavuye nkuko nejo twabigarutse. Sebarundi amasaha ashigaje arabarirwa ku ntoki. Hano rero ibi bintu uri kubona muri screen yawe cyangwa muzabirinde mwamara kumererwa neza, muzabirinde imana kujya mu nzira bakanga neza mukayana n'amaso n'ibintu kandi muzabirinde muzabibagire Imana yanyu yarakuye mu bugarama muzabibagire Imana kabiri imana kujya mu nzira bakanga neza mukayana n'amaso n'ibintu kandi muzabirinde muzabibagire Imana. Nobe natuva mu gitondo ushaka no kano n'impore aha mu ntara Gitega nga muri komini Taba ko n'umusozi wa Gihamagara watugiriye neza. Twazindukanywe nawe, twazindukiye muri wewe no majambo yawe. No kuvuga rero turi gusoze no munsi turi muri we nawe ukamuri twebwe. Niba perezida Sengirisi watugiriye neza wakoze mwe perezida agashizwe. Turagushimira ko Imana waturungikiye ikagira itorero ryitwa Rushi uko nabakoresheje barongo ntamo yawe yera. Yubatse muri yo turagushimira ko Imana Logence yavuye mu gihugu cy'Afrika. Yakabaye murungikanye turagushimiye cyane umuryango wose cyangwa se tureke kuruta abandi. Turagushimiye Imana yacu ngo umukozi w'Imana kuba bufite bendera wo muri Tanzania waturugikiye n'umuryango we wose seriye kuko bagiza kigoro jewe mbisi ko muri no minsi mikuru bakayiheba bakaza kwifatanya natwe. Niba mu by'ukuri nta kwiyoberanya kurimo, nta kubeshyanya kurimo, tureke ubujajya, tureke n'ubugome, bikaba CNDD-FDD bakubakira Imana ingoro, bagashingira Imana ibuye, perezida akaba umuririmbyi, bana be bakaba baririmbyi, ndetse bakagira abapasiteri mu mugambwe, bagashyiraho amasengesho ahoraho mu kwezi buri wa kane. Nanjye najyaga nyajyamo. Uyu munsi wa none ese imyaka hafi 20 noneho bigeze kuri Evariste Ndayishimiye we birahubuka, uko mumuzi uko mumubona mu by'Imana, uko mwabonye Pierre Nkurunziza mu by'Imana, habura iki? Urebye uko Bugande bumeze, ukareba uko u Rwanda rumeze, Tanzania uko imeze, Kenya uko imeze, ese u Burundi bwakoze ikihe cyaha butababarirwa? Reka ndeke wanamugani perezida nadusengere ijwi ryawe ubayishurira amabanga ubakwerekwa
nizo ngabano bato turaronka ubaye kuvugishwa ubakuze mu ikanguro n'agakiza Haleluya. ubitegure bakoresha ibihambaye n'ibikomeye mu bwami bwawe. Amen. Urakoze kubabanye natwe, Yego data. turagushimiye ubw'abaririmbyi bose n'abasenzi na komite d'organisation. Haleluya. Turagushimiye wowe wese gica kuri no munsi abajeje umutekano, abajeje intwaro bose turagushimiye kandi turabahezagiye. Haleluya. Turagushimiye byakoretse byose, turakwiteze n'ejo kutuzogaruka tunezerewe duhimbawe dushima dukengura ibihambaye n'ibikomeye dukora imino joro tubane kuva mu bwiza tuja mu bundi. Tugushimiye byakoretse byose, tukwiziye kwizoba icubahiro kica mu isi no mu ijuru. Ni izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo twigusavye kandi tubyizeye. Amashimeshi twese muti amen. Navuga rero nanjye ndabashimiye hano ndi ni mu rugo ngira ngo twakiriye umwana w'umuhungu kubw'ubuntu kubw'umugisha. Yesu yaduhaye umugisha nk'uko Yesaya yabivuze ngo muhawe umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Bityo rero abasengeye madamu kugira ngo yibaruke amahoro mu buryo butandukanye, hari abatwandikira imbogisi, hari abatwandika muri komenti, mwebwe mwese saliyuti, turabakunda cyane kandi nanjye ndabasengera kandi ndabakunda. Hama rero shoje mbabwira ngo mwitegure kuvaho kwa perezida no kujyaho kwa perezida, twese turabirorereye. Hama ibi nabyo ubusobanuro bwabyo twabubuze, abantu basenga uku, abantu bakijijwe uku, kuba igihugu cyagwa mu manga kigaba gisigaye kiyobowe n'ibyo nakwita komedi nk'izi ngizi mwumvisemo mu tuvideo twabanje. Pardonnez-moi, fizimi munisame munihurumiye, kubisigura no kubisobanura biragoye. Reka tubashimire rero, mugire ijoro ryiza n'umurango mwiza aho muherereye hatandukanye mu mpande enye z'isi. Mbabazi TV gatatu bifatikanyije namwe kubemera umunsi mukuru wa Noel n'abatawemera mwese saliyuti, turabakunda cyane. Na hejo madamu yavuye kwa muganga uyu munsi, ntabwo nabashije kuboneka ariko yagiye amahoro agarutse ayandi, kandi rwose tubishimiye data na mwana n'umwuka wera. Amen. Ciao ciao, ibihe byiza. Shalom 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 shalom, turabakunda cyane.